chỉ bay lệ vét u tu na video hi canal te ne na kan len kwal na kan ron share lệ mấy mấy ang che u. You think there'd be someplace, right? Yeah, I asked that guy, he doesn't know. I'm wondering there's another place that we can get to the river. Hey hi train station ani ya Point of Rocks khoder te ami ani ya he khwa hi Potomac lui Kamah omani an ko thler te po alian lem lova tin he mun hi apoi mo em ema in huang hian helai hianin rail alo lu ta he rail hi helai khwa te le a che vela tan a service ranga mark train an tia he khwa tan hianin Washington DC na thok tu te an kal train ani hei hi a train station main train station de peranyang chu heta tang hianin ami tam takin train line Washington DC na an thok thin ani hei kan motor te lei hnuaya kan han pa ka lei hi sang tia boka lui Kamah Potomac lui kam ni teng sola hela hianin kan han kal don ni ke ni po kan la kal ngai bik lawa kan boi khat kal na nia helai hi Ve de ve hey. Adum na san hi lai vel hi. Lai mun a hian kan voi khat local na. mitam takin he lui Kamah hian hiking in an kal thina trail te po a omani helai hmuna hianin mel tam tak akal thei ni In na hei arem le rem lovin khate han lak tral kan tumani hi hei khanau te hi nu te hi khalak nuam ti ve deuh hi nia These flowers are, I don't know, I have never seen like this before. Oh yeah, cover lang so right son. This is so pretty, honey. Nute, kan pa nen hian romantic dawin tha mi ron lak sakla. Te veli la. kan kal thui thei vak lova hei kan kar lama kan len le a mun dang achak lama kanel omna lama kan han chole don ani Like an office. That's what you see right next to it. Oh, okay. All right, you know the distance. hei in huang hian mi then khat te po hiking in a trail a hian an local a Right. tin ke ni po hela hianin Aba maktak de. tlem chu kan han kal ve a Oh, so this is, nu te le this kan just pa happened hi just like this? an kal na sa vak thei lawa chu wang chuan kan kal thui thei lo ni Makul sa kain ring. tuna kan hmu hi tui vek chu nia ma se du ma hei apat ek veka amak khop mai he canal hi sangkha zakwa sumruk pani khan an topa ama chuan helai lui a hianin longleng thilan phur na ber thina nia Potomac river kal shu la hianin an siamani kumtam tak an service a kasoyang khan sangkha zakwa sumruk pania an topani. This would have been full of water. Boats would come through here. Kan pa soy ang khan he canal hianin tui aluanga chuta chuanin long akal thina ni ole hei Potomac lui kam le lama kan han kala alian khop maya anuama mitam takpo hela hianin picnic tur ten an local thina ni he Potomac river hi American Indian Hming choya pho ania he lui hi Ohio tangin aron kal tha a Maryland West Virginia te akal tlang vekani tin Washington DC akal tlang boka. So we're at the Potomac River near Point of Rocks, Maryland.
helai Washington chevela mizo omte chuan Potomac River hi chu kan shelar em awang chu helai hianin mizo tam tak ten sangan man thina ke ngei po USA ka local tir khanin Potomac River a hianin sangha kan man to atam em bucket man sen lo an oma bucketin kan thum bor mai ni tuna kan omna luikam Potomac luikam a hi ero hian chuanin sangha man vak tur chu om melo ma se sangha chu an tam maya aliane ro chu ka mu chia lo ani tin Potomac luya hianin sangha man na big deu akam hi oma chuta chuanin kan kaltlang puya chu Washington DC nai lampang zok khu ani heng lui pui le rammoi em te hianin pathian ro puina min ria chwa ti thina dalpa thil siami avaro pui em ti lo thei ani lo ni siam tu kuchwak an ni si ole khate kha kalo share le cheu ani e kalom em thank you so much and God bless.